Grupo Labarik ba Cristo celebra Lorong Labarik ba Cristo ho celebração missa e salão seminário menor Balide. Grupo Labarik ba Cristo si Diocese Dili Baucau no Maliana celebra Lorong Nasional no Internasional Lorong Balabarik Sira ho celebração missa e salão seminário menor Balide Dili. Padre Rinel nasinya iha ne homilia haklaken Labarik ba Cristo mak tamadalang no liman ain Kristunian atu bele kurizi hahalok at sira. Labarik ba Cristo katakan itasay Jesus ni niya mapan sira. Itasay Jesus ni niya liman sira. Itasay Jesus ni niya ain sira. Itasay Jesus ni niya ibon sira. Dehan saya. Aku say Jesus niya mapan dehan saya. Atak wando kita hare buat latihan kita tengki kuat saya. Kita hare buat latihan kita tengki koriji. Memang Labarik ba Cristo ka? Responsabel Labarik ba Cristo Alessio do Rosario Pereira hateten iha aniversário Labarik ba Cristo ne sei halau atividade fo formação básico ba Labarik sira. A minha movimento ne makabe na ba Cristo. Ne claro. Tamane makabe na ninya oan ne sei que con Moris mai tina hato tinan salon resin rua ami bolu Labarik ba Cristo. Agora Labarik ba Cristo ne ami ia formação básico com ba Labarik ba Cristo ne o insa básico com ba doutrina igreja niya ba Labarik sira. Depois ia ne ami prepara sira ba to tinan salon resin tolu to Ronald Racing hat ne ami bolu jovem ba Cristo. Ronald Racing lima to Ronald hat nolu ami bolu klosam ba Cristo. Ia klosam ba Cristo mak sira bele hili vocação. Sira ne be bakar sai kabenain bele kabenain prepara sira sai kabenain ne bedia. Sira ne be bakar sai padre ou madre ami prepara sira atau sai padre ne bedia no madre ne bedia. Tamane mak ami ne movimento ne bolu dehan movimento família ninya. Tamane mak ami tinan ami hali libur Labarik atau prepara sira ami cuidado sira ami forma futuro kabenain ninya ne ami hahusi Labarik. Realidade hatudu família sira lafo atenção ba Labarik sira inang aman prefere oang sira halimar dok husi sira tama oang sira dok husi ina aman Labarik halo rangsu livre no sei at. Partisipe hemisane Labarik ba Cristo hamutuk atusat 50 mai husi diocese Baucau Dili mai be husi munisipio Vikeke makla konsege partisipa tambah laiha transporte. Celestina Teles, Titulevio, GMN.